नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 지선 더제 jamii chukwa tanawaya chuyena zuno jibi tan chawaya zuno diukon isa napan twigi ma dharma sravana daga diyo dharma kon nyenyu dauga dharma kon nyenyu daga diyo durlabo ko daga bhavan buddha devi yaudu durlabo diyo kachak kati devi muhu buddha durlabo devi अले धर्म खन्यनु दुर्लभ ढाबले वो दुर्लभ जो धर्म खन्या त जिसन yana कया कम से कम चानी छकोस एक डेढ़ घंटा तुम चोना ठिका का कोशिश याना कम से कम नेपना यनला malo nye मुयन का थी महो थुए मफी का मने ठगाते फई महो मने ठगाते मोटोसे जिसन उते छिल फई महो एजिया नापान यनि malo पूरा यनि malo ला त्यसको ध्यान पे यनि malo निनु लिन चाहिँ मोठो न देयो वो मोठो छ ठटालको मोठो ल तो राउँछु तका बिचे यो साजु आठो धर्म चाहिँ खकनिउ गाडिया भन्दै बिसा बाहा कोठे मोखु पनि बिसा लुट तरा गनाइ के उके बिचे सुना छु ध्यान मोरो मोला हो अरि न मोखु होला एजे छिटो जी धर्म चर्चा घटना त योगा चर्चा यो बिचमा चाहिँ सुया चाहिँ मोठो जो छ ठोक गरेको ढका यन दुगा हैन बटाको चाहिँ छलफल या चाहिँ मोरो त्यो वो सम्बन्धित विषयले थट लगे जो ख थट मोठो ख अब थट शंका दु ख यन्जु अब वे त धर्म सबन दाउला अगे जीवित थन वया धर्म ख यन त वया चुनाउ ख छे ज्यामरो ढका वया चुनाउ मोखो अजिया थन वसिनी कम से कम चुना छु जनाउनी फेकेमा अले धर्म कोनी मेसियानो मोटी सोंगु खन्डीमा जनी छौ छुरास थन वया जोबी सक्कसिनन बालको चाहिँ धर्म कोन्यना बिस जुबा त्यो मोटी देयो तेमा बालको न्यना बिस जु स त्यस भगवान बुद्धि तो अमूल्य चाहिँ उपदेश या त बे वकाउनु मुजिलो वद जनाउनी फसजु ढका मोटी लियो अले अना चुमुटी लि राजा थनवया चोपी फुक्कसिना धर्म खन्यना ठिको स जुबा नपा नियो स जुरगा इच्छा वइ मलाई अन ठिका का स जु अनवया हाना म्यु चाहिँ मोटी चुली ठिका ल कालो आ वे त चाहिँ बुली फतो उली थम चाहिँ छला बिस जु ढका जु मोटी वइ और मोटी वेगन मागे अले वो धर्म को कोनी मेशा सक्कस्तन मैत्री तया छसी कथ थम गुली ठुख गुली फुख वे त व्याख्या हैन कन्न मा ह अले धर्म ख न्यो वी पिसन संग ख मोटी बिगमा छौ छु रासा ओहो थौल जी लगा वया छे जमुर गा उयो न मुखु त्यो चाइनिज को यते जो संसे लगाउ लागिमा तो पुण्य न दयु ख ज्ञान न दयु ख तो तका मुटी तया वेमा अले वसिनी ज्ञान बिया यनिमा चार्स अथे वे अथे उनी मुखु सुन छु जना उनीमा जको बालका ध्यान बिया यने तका यु मुटी तेमा अले यने गाजे मुट्टो सिनी आजि ठुन ठिगे फुको मोटुसा गुली फटो उली जे ठिग्यु कुतया तका मुटी तेमा अले उल्जो मखु तो कुतो याना गु ठिको ख वे त चाहिँ लिपचङ ग देको जी सोचना ते वे त छेले तका मुटी तेमा र अ जुसे जको कमेसियानो न्योमेसियानो निक्रसिना चाहिँ पुण्य न दई ज्ञान न दई मुख्य माउ पुण्य जको ध्यान मगा पुण्य डोलियाना छिरा हानो जन्म बिल्ला हानो चाहिँ भगे चक्र ल्याला त होला अले अन्ना जरा मरण लवे बोल्नी अगे छ्यामा रस ज्ञान न मला त ज्ञान यो प्रज्ञा बोल्ला छ
संसार चक्र चाहिँ चाहियो महुवा संसार चक्र या त तक्क दिक्यौ अझौ चाहिँ क्षमता न झिके दही एजिया पुण्य नमा ज्ञान नमा झिपी छन् वया छन् हो पुण्य व ज्ञान या त ख काय या खका चाहिँ मटितेमा नियन गर्नु मुख त न ठिक्यौ थियो त्यात्यो गा अठिजिया आठो तो प्राकृतने जी चाहिँ विशेषना नजर जिसन ध्यानियो खन नि चुकुत जिते आनापानी हो उदा गागा आनापान ढका दियो आसस गाउँ गाउँ जुलो स्मृति दियो चाहिँ उइदो होस त्या चुन्यो सस गाउँ प्याउली होस त्या चुन्यो अहिले भावना ढका दियो उइदो वृद्धि अनाइन्क्यो तनन्त चाहिँ थकिआइन्क्यो अहिले आनापान स्मृति भावना ढाबले तो सोंगो शब्द अर्थ सुल सस गाउँ प्याउली होस तेगु ज्या अभ्यास या तनन्त बढेनाइन्क्यो त्यो खजुगा अहिले ठैट चाहिँ समर्थ भावना ढकतायुगा र भगवान बुद्ध कना बिजागो न्यू प्रकार यो भावनाका छौ समर्थ भावना छौ चाहिँ विपसना भावना समर्थ भावना यो नजर दैथेन तो सस गाउँ प्याउली मन एकाग्र या हो अहिले उल्जुको मुठ थपेनाइन्क्यो बढेनाइन्क्यो अभ्यास या हो त्यो बोलो उद चाहिँ समर्थ भावना कदाइगा अहिले भगवान बुद्ध चाहिँ त्यो समर्थ भावना दगा पीगु प्रकार यो कना बियाउका पीगु ओ पीगु मध्ये दक्ले सक्कसन खेलडुपति सक्कसन याफुपति सक्कसिकेन दुपति छु रास आनापानका सासर योला उया जुन वना जुन झिम मसितले सासर झिके दैतिनी खला अगे ठोस थगु सासर याता सुएउको सिकेन ग्वालिका माउ मोरु हला ठके दु सासहित ध्यान बिया सुएउको जुली तो आनापान स्मृति भावना या त भगवान बुद्ध विशेष महत्व बिया तो सक्कैसन या बजुर गाते कना बिजाउका हला वो समर्थ भावना जुलो तो छाद मल्ले धार्छ जिउ मन या त एकाग्र याउ लागि जिउ मन ढका दियोला सुनको मोचो पलखया सुनको मोचो उखिचका ब्याउनी उखे ब्याउनी होला ओ माको चाहिँ सिमा टिटी नोरेन दुतो कचा तोता म्यो कचा तोता म्यो कचा पनि एजे पलखै दिपा मरु तो जिउ मन न छटासम मोचो गुले वो विषयले तकिनाउनी गुले वो विषयले तकिनी वो विषयले चाहिँ विषया मगानी हन म्यो विषय वी हन उके तक अर्जुले जिउ मन चञ्चल जुल चञ्चल मन या त छटासम टेउ लागि चञ्चल मन या त जिउ थौ लाठी काउ लागि तो आनापान स्मृति भावना मा समर्थ भावना मा उकिए लागि वो पिउ प्रकार यो चाहिँ समर्थ भावना उसपोला कना बियाउन मनुष्य मन सक्ष्या फुक्ष्या मन उठे जीव हो सकले मन उठे संस्कार उठे जीव हो सकले मन उठे भिन्न भिन्न प्रकार यो विचार भिन्न भिन्न प्रकार यो चाहिँ चित्त दया सुनि होला सक्छन लुएको छौ र ढास उमेस्ट मजिया सुनि मेमेस्ट लो जो सक हन उमेस्ट मजिया सुनि एजे भगवान बुद्ध सकसित न लो सकसित न याफु सकसित न ठगे दुपटी सेकेन्ड त्यस कामाउन मुरु न्याउन माउन मुरु ठवे ससले ध्यान तेउ ढकतै देवी होला तो त समर्थ भावना धल्का आ विपसना भावना ढका दियो भेज पटका सासले एकाग्र या हो समर्थ भावना जुलो सासहित चाहिँ छ्याउ सासलो मन या त एकाग्र या हो मने न्याउ उके ठिकै चाचा होला चोसा न्यागु खप्याउ चोसा सासो दाउ प्याउली चाहिँ चित्त लाका चुन्दा छ वो विचार उयो थुक्क तनाउनी यसले मन प्याउनी चाहिँ कम जियाउनी मन या त झिसा चाहिँ ठगु लाटे का फै यसले ठगु लाटे का ढुङ्गा आ या माउ चाहिँ विपसनाका मन थाटे मला से विपसना या मजु छ विपसना याना छु भाषीले या फैमुको मन या त थाटे लाका तिनी अहिले वो मन पाके जे शरीरले उत्पन्न जिया चोंगु संवेदने अहिले जिसन सुयुका आ गुणगुण सुजिया चुन शरीरले फुकठा वे कथन चाहिँ जिया चों लदै मो जिया चुन दासन उइटे सुयु आ वइ या मिना चुन
ढाका मिना चुन चचा मिना चुन कुचकुचु मिना चुन स्याना चुन अथवा सुखै अवस्था न वया चुन ढल्दा छ छु जिया चौक उइ त सुयो आ स्याना चोस त स्याना स्याउ मय जिरो चाहिँ सुखै अवस्था यो गा ढाला चुन ल्याउला आ झिबिला न रागे लाटो सो र झिज तृष्णा लाटो ल्याउला हन घर घरमा क्वाउनी जुल अलि कर्म बने जुल ए जिया खियामलले रस ठु सेना चोसा ढका मिना चोसा कता भुया चोसा ठोन अनि त्यो ख ठोजको देया जुनी चीज मुखु आ कता भुया चोसा उ पल्क लिप बुद्धे दे मुखु ल सदा चुना चुन त चाहिँ वो मुखु झिपिन चाहिँ सदा चुना चुन त चाहिँ संसारै उयो मुखु ल हन हुने मनी उठेन दु ठो स्याउ संवेदना न अनि त्यो ख ठोन सदा चाहिँ चुना झिटो दुख बिटो वो मुखु जिसं वारिया वो न मुखु उ कता स्याउ त जिसं वारिया वो खल मुखु नि जिसं वारिया वो न मुखु वो वेरगा झिटो सकेगा वो न मुखु दुनी चाहिँ झिके कारण दुगा वो कारण डोली याना वो स्याउ ख वो कारण या त मरेकिउ लागि जिसं वो स्याउ या त सहया मल वो स्याउ या त गटिको अटे जिसं सोयागी मल उ त अनि त्यो भापा सोय मल अले उ त दुःख ख ठो सत्य दुःख ख दुःख सब सत्य खरका चाहिँ सिक मल अले ठो कता भ्या चौँ ढका मिना चौँ न ठो जिउ लाटे मरु जी दैथे मरु ला ठो ठौ स्वभाव अनुसार वया चौँ ख उइ त झिसा गठिको अठि सोयाबी मल सोजको सोया चाजको च्याका उ बिस्तार वो न नयाँ उनी मरिया उनी ला वो मरिया वन ढिवे छुरा छ जीव संस्कार छु पाजिया वन संस्कार पाजिया वन दास वो संस्कार हाक्न छिटो दुख बि फै मुक्त होला एथि ए जोली ध्यान साधना या बोले आनापान पनि विशेष जोड बिमल मन भरि चाहिँ एकाग्र जुल थम देखि दत ढाल्दा छ अहिले तिन विपसना या चाहिँ ठिक मोक्ष चाहिँ छट्टो फेट्ना विपसना याले मन एकाग्र जुहे मजुनी गुण सुए भई ल वसिति जोनी अरे ज्या ठो निता प्रकार यो चाहिँ भावना समत भावना विपसना भावना त अपन ठिकमा दक्कले विपसना भावना त ठिकमा छारा छ वो चाजको च्याक्यु चीजका ल संवेदना दगा यो नजर दिथेन दो छौवे प्रकार जीवको आठन बोले छौ प्रकार संवेदना वया चौसा अन पुली मियो हे प्रकार संवेदना वया चनी छौवे प्रकार जी शरीर लिएन छौ प्रकार विमो हो अले गनो सुए आ पुली सुए मलका पुली चाहिँ ढका मिना चुन कता मिया चुन राछ कुइटे सुएका आठिउले पुली कता मिया चुन स्याना चुन वे चाका चाहिँ होला उ च्याको वो स्याउन बिस्तार नपाल बरेजिया उनी बरेजिया गन्तुको ठाउने मफुट ल्याउँदा क्वाए उइनी होला स्याउन चरम सीमा छन् न उ न बिस्तार क्वा उया फुनाउनी तर सया मजिलो मिखा खोबी बोलो वाक्कु छिना सया बल यदि अनन मजिलो डाल्दा सा बिस्तार तुति संकुसा ल्यामरु नापा कनी बिस्तार चाहिँ बरु हठासन संक्यु नमको बिस्तार मताप तो अनि त्यो ख तो नि दिया तुति हिला चुना दका चाहिँ लुमुंगा चित्तन बार परे मुजिका ठठमा बिस्तार हामी मने त्यसको दुःख तया मोह मने दुःख तल्नाला द्वेष जुलन होला तो गुलिस आउ जिदजको मिबिन्द चुना मसिया ए ओजो मोटी हल्ना वो द्वेष जुल अले द्वेष संस्कार बने जुल्दान अठेका हान बहु चक्रे छि चाइली माली अझ ज्या गोटे ख अझे सुख सा सुख दुःख सा दुःख स्या सा स्या मस्या सा मस्या गनगन वालवाला गनगन कुचकुचु गनगन ढका गनगन भारा अनेक प्रकार चाहिँ संवेदना जुया जुन फु उस दुःख संवेदना चाहिँ चुन कारण दया झिके शरीर दुनि चुन कारण दु कर्म संस्कार यो कारण न दु झिने तुनि पकेन उ संवेदना एना प्यावेय र फेटियमले बालको फेटी नपान फे मोटुर नो चीज चाहिँ क्वे दस हो उके न संवेदना प्यावेय एके नपा फेटिबले थ चुनि ठा गुख
बालको मिलेन चुनिमा सुख चुनिमा उता सुखासन दैवका सुख चुनि रुङ्गाना हाना ए जिया बोलो लल्लासा वो उइट सोए मला उइट सोया मला उइट गठेको अठि च्याके मला विपसन ठुएका होला ओले अरे उले चोङ्गो चुनान मगा च्याका न मगा छौ अनित्य दुःख वो अनात्म या त नप इंगेमा जिसं सुख जुस तस्कन यस चायो दुःख चाहिँ बोल्ला छ तस्कन चाहिँ वरवट गनियो जीवी मला अठि मयासे सुख यो संवेदना वसा ठोन अनित्य ख ठोन मर्याउनी त्यो स्वभावै मर्याउनी ख होला उपा दवय धम्मिनो घटे दमा उत्पन्न जीव एक वो नाश जीव त्यो चाहिँ धर्म ख त्यो चाहिँ स्वभाव ख उत्पन्न जुल नाश जुल उत्पन्न जुल नाश जुल जन्मे जुल सिद्ध बुया उल उना विनाश ज्याउन हना बुया उल बने ज्याउन बने जुल शन ठोला ज्या जुंडु पिने जिसन सोसान ज्या जुंडु दुनी जिसन सोसान अठे ज्या जुंडु हो बुइट चाहिँ च्याग्यु फुए बुइट चाहिँ प्रज्ञा रेखा दैका त्यहाँ चाहिँ प्रज्ञा न जी दुनिया चाहिँ निश्चय चाहिँ पिगामा पिने जको सोया प्रज्ञा चाहिँ जिम ठे सत्य यो ज्ञान लगाइदियो मिखा सोया सत्य यो ज्ञान दैम हो मिखा टिसी मला दुनी वाला सोया मला तो सत्य चुले अनि त्यो सत्य संसार जिसे मिखा खको दक्कै अनित्य छन्नु मर्याउन्ति नि नेप्न ताको शब्द वो शब्द न अनित्य वो न मर्याउन्ति नि नास गु कायु जिसे गन्ध ख वो न अनित्य ख मुटो कायु सवा छु वो सवा न अनित्य हामीले देयाजनी मो हो खायु सान देयाजनी मो चको सान देयाजनी मो हो ठुठो अनित्य भाव या त जिसे बोलंगा इंगमा तो अनित्य भाव है तो बोलंगा यंकी फूड हुए जिके प्रज्ञा दाम या चोंगा होला ओले तो अनित्य जोले दुको जोनी दुको युला अनित्य मुस दुको दि मोहनी हो बुना सिगमला ओके ओले हना जिसा दैथि छुआ मरो संसारे छु चीज न जिसा दैथि मरो सु मनो न जितेसा दैथि मरो थ दैथि मरो जीव शरीर जीव लाटे मरो थुन परिवर्तन जिया हुनाछन् मर्या हुनाछन् फुना हुनाछन् तना हुनाछन् खला हुनाछन् जिसम उता गया फु मखो हो ठो ज्ञान यत न त्यो ज्ञान यो मार्फत जिसम चाहिँ सिका हुन्दासा जिके प्रज्ञा विकास जुजु हुनी अरे वो प्रज्ञा विकास जु रगा दिए छु दुःखय कारण या त चनाइङ्क्यो होला प्रज्ञा चाहिँ प्रज्ञा यो छौ कैंची ढाका वो कैंची गए वो हात चाउ ख वो हात चाटेन टु प्रज्ञा यो कैंची यो संस्कार यो हाय त चरचरा चनाइङ्की माल चनाइङ्की फै मोक्सा वो पिने चना छेथे जी हाल अठाइ देना जुन हा देना जुन लिबो जुले वो हाना चाहिँ मा बिगाई वो मा बिगाले घना न कोचमज प्यावी अन चाहिँ होई न प्यावी स्वान होई फल न सही अले फल भयो मलाई मुखला होला हो ठो खैट चाहिँ सिका जिस यदि जान्छु न ढल्लासा छिटो आपा म उपलब्ध जीका ज्ञान पावे जीका ज्ञान का ज्ञान मिष्ट ज्ञान मको प्रज्ञा ज्ञान हो ठे प्रज्ञा ज्ञान यो विकासी लागि तो जिस बहान धर्म मलाई प्रवचन यनेमा आउन वे कारण अले ध्यान चुनिमा आउन वे कारण खोर का चाहिँ सिका जिसम पल्क जुसा चाहिँ ध्यान चुनि बनिएमा मलाई फुसला अझ छेला 1 घण्टा चुने अथवा उना मलाई 10 8 घण्टा सा चुनिउका तर विधि ठेको मने लुइके माउ खन ठे कि ठु फुक्क अनित्य हुने जिसा चाहिँ ठु याब्ले दयु खर गा चुन याब्ले दयु चुन मोरो ठु सिके मला याब्ले दयु चुन मोरो ठट यौन याब्ले दयु मको ठट मोयन याब्ले दयु मको दुख यो भेट्न जिदा मयो नि मयो सा उ याब्ले दयु मको ठन अनि त्यो खरका सिकल्ला वो दुख भेट्न जिदा उली दुख बि फै मका ल ओले सुख भेट्न जिन यस चाहिँ आ लि आउँछ तै उन अनि त्यो खर छ यस चाहिँ आ यस ओले हन चाहिँ दुख भेट्न प्याउँछ छ एजे सुख भेट्न प्याउँछ ठन अनि त्यो खर ठन मर्या उनी ख स्वभाव ख थया लेकिन थिद न जिस चाइकाको चोनीमा ढगा मुदितया चुन हल्ला छ जिद
पुण्य लठ्याइ त सो पुण्य रिवल जसन मने चाहिँ राग द्वेष मोहको धुनसाटै जित पुण्य त तर ज्ञान न देखे मलाई ज्ञान पनि अहिले निर्वाण जित पलाछिकी अझ्या ठो प्राकट हुने ठाउँ जे समाधि योग बारे अथवा भावना योग बारे जे थोटो कना थोटो चाहिँ बारम्बार न्यना ठिका ओके न छु शङ्का दुसा हना न्यन जु पठ थे ढलो ठुट छु का यसा जु का ठुप्पाको चाहिँ जे ठुए दिए कनी